bwire bwakwa muletheria wa Meru TV uri na Jumatatu indongi hire tariki 11 mweri ni 8 mwaka niyo ngiri 2025 kakwatewe ni kirinteta cia Meru TV ugoro beta wa Teri Mbabu na mwana ile wa Mathithio ni Paul Ngujiri. Tukiambiriria nteto cietu ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Ntwithingia ntuku ya Rware na akulukirie bill ya kaunti ya Meru ya mwaka wa 2025 na 2026 na utuika watho. Mwandiki wetu wa nteto Mutugio Kiambi katwambiririe na riboti. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia na arwana kuroketie bajeti ya Meru ya mwaka wa 2025-2026 na njira ya gwikira kirore ntuku inkai ya Kenya ya mbunge ya Meru kurokia bajeti eji. Will as many as our similar opinions say aye? Aye. Will as many as our contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Wangiru gimoro gikethanene na mung'anaji wa shilingi bilioni 1.9. We've allocated 1.9 billion in the Department of Health, both for development and procurement of medical commodities and medical equipment. Department ya barabara ndio number 2. We've allocated 1.6 billion. Department ya Water, Irrigation, Environment and Natural Resources. Number 3, we've allocated 1.1 billion. KRSP kwa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi ugite gutino ngavana Mutuma atonyerete wikiria mbunge eje kurokia bajeti eji akiuga riu bari na mbeca cia kung'ana kuona Meru ni bakuriturwa ngugi uria kwagirite ikiririkana gweje niyo bajeti ya mbere ya ngavana Mutuma kuma gutonya obichine. Twina mbeca kuithia kuma barabara kiri bajeti eji mbeca kung'ana twina mbeca cia kwana betu basari cietu kenda bomba kuthoma bwega twina mbeca cia kwandika mandaktari twina mbeca cia ku take care of the ECD teachers kenda na betu bomba kara bwega na still twina mbeca cieku kwa department ya agriculture nondo bwa kurithia ng'ombe nondo bwa kurima imera bila turima kuma kawa makandami avocado mila because also in the process ya mwisho ya kuthirikiria mbiru ya mirere komboteria nimbara betu ba mira. Gavana Mutuma kiuga bajeti eje kinyanirite kumana na ngwataniro enjaga na thire ukujirwa Meru gatigati gatongeria na ngwataniro ria twinio neo yatuma twakinya Narua aratwekira kirore budget ya mwaka yu na budget te mathabu aki ni mibango ya maendeleo ya twinio nera tubureterete na umaturene na kuitukuria ntu betu ni tuendelee kurombera thirikari yetu na kinya kuithuranira nikenda tuyukia twanya tura twi provided for kana twi budgeted for dene ya budget ira twekira kirore. Mwena Bobo Speaker Ayubu Bundi na rombete ngavana Mutuma ukinyithia bajeti ya kagita kire mbunge eji kuona kiroto kiawe ni kigwitani na bajeti yawe. In case you feel that no kuninda supplementary budget ketha ikyo kuona gitiere kene then we free kureta supplementary budget kenda tukwarainira budget yu yetania na uria antu wa Meru bakwenda gwitirwa ngui. Kiripotera Meru TV kuma gishiga bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Ivuya sana mwandiki wetu wa nteto Mutugio Kiambi no ntubaribotu na njira inkinyaniro. Na tutana mbere na nteto cietu akari na biashara badoko ya Lare bawatanirite na MC Ontunene Patrick Muluki ni batumete ntuma kiringavana wa Meru Mutuma Ntwithingia bakimude kubekira mata thokoni ya Lare ni kenda bakomba kulita biashara sio kutina waja Muluki ni bakadhito rutungwe bwa ngavana Mutuma Ntwithingia. Mwandiki wetu wa nteto kuma medio ya Igembe Mukiri Onkunja na kulikithia.
Niakani na tori balare bakiari ni bawete ndithai kaunti ya Meru nionete thiri na monka thai ete na muthutira yo siasa wende nebo ya kirengavana no tubokwatanithia Meru na kinya kureta weti na mbere maturene wondi cia Meru kaunti yonthe wondi cionthe baba ira inganite baba ira itetika cionthe ni rerekanirwe yonto wondi etweka ngeta na wondi njia nontu windi kwa ngeta na njia wondi ati au kukuonthe babara kinya ira itawa kuma ora tware turiana kuntu kukuonthe babara ni renjure ni rawata ni thoba sana na mutuma no kuwatanithia tongori bonthe ngai akutharimia untu ni bobwa muno Mheshimiwa pongezi sana no ndobo ndoba kuretera kinya yensi beto misetho na batethira bakiona kanya kabita maandamanone ai barabara tubwithiritwe tha indu itukuthururitwe cionthe no ndu twina ngabana mwea na ngabana wina thiri na ngabana tumwendete turua turi antu bembe tuciumia twigire kura cietu akabone kamwe kenda tumba kwatha Meru County atwere kinya ngari ire cia security ng'ombe cietu ciete muno uti ng'ombe tutiacio mburi na bionde utibitinja dayanto ng'ombe ngo igiro mucie ikegiro niamba lakini twezingia kwa ngabana thai batu Meru tunathiri na ngwendi gutambere turaria andu ene mwanka thai ni tuonera amani neuma ni tuonera amani na nika tugwira Murungu nibo bwa sana no ndu bwa kinya tugwithirwa Meru twina amani batwe na ciumina kurutangwe no tukuona ngwira kurita utote kuona tuna metho tukulwele mirandi kuendelea noera karimbere kubwira karimbere utemirandi retho ereo lakini thai tukuona kurutangwe na meitariwa kumake thirikari nwanka mwira ni ciumina kurutangwa kuruta Oru bakiaria ndini bamurombete kwitha kibathiriria mathina yara baukilukira na muno bakiete itabira biethara biethokone ya lare tagikia kanue galare ya kaji balare na tubwithie thoko na kwina rugo no thoko na no no kwina ko na njene na thoko etu na ino muno ne butha kwithwe ne roe ithere na metara ya rugo ulare na robethio yo hao kurwa tukakwa timirimo ya kolera itwererwe na kilate gituhanirwe kina kuma kirekiro agina miaka eli kitakana na kira kingi biaorere bionde atwakanirie kuna ndomoro lera roe mno ndoro ro athukire mbere kubangika baitetie kuria roe abakundiro beba mbere buru batethuke kiripotera Meru TV kuma Larege Benath Beta Mukiri Onkonja Ibo ya Mukiri Onkonja na waziri wa karibu ndene na wathani wa matura Kipchumba Murkomen akiarĩrĩ kaunti-inĩ ya Narok muthenya Januari kiri jukwaa la usalama na menerete bunene wari munini wa rais Rigathi Gachagua nontu bwa miario yawe ya rumena na kinya kwathurana akenya aragwete na batĩrĩ wikwa sibitari na kulaithairwa kethira kari na nthu. If, and I insist, if the former deputy president has any information that is worth consideration, not just by local, even international institutions. If he has that information, he must record it with the DCI as soon as he arrives the country so that we can take him seriously. Until then, we will just consider it a part of his continuous comedy and caricature that he has become in everything he says out there. You know, a person who poses for a photo, for every step he passes through at the airport, is looking for the airport police to take a picture with. And that is a big thing. He's going to show us that, oh, he met airport police officers when he went to the US. That is a joke. It's a total joke. Or somebody who goes to amusement park in a technology company, then starts saying, I had an engagement in an amusement park as a tourist. How many of us have gone to amusement parks as tourists when we travel out there? And then you start saying, oh yeah, this is what and so forth. The only thing you can go and write when you get a small opportunity to visit Facebook as a tourist is political slogans. I mean, we have a problem. And I think if the former deputy president is not going to record a statement about what he said about Al-Shabaab and the country, then the right thing for him is we check him in a mental institution for mental assessment, because his level of contradictions can only be that he either
is a pathological liar or is a mental case that needs treatment. And you know, Constitution of Kenya insists that for people to hold a public office, they must be of sound mind, which is at the moment extremely questionable. And I guess that it comes with the stress of losing such a high office. And there's nothing wrong for him being treated for mental health, because mental health is also part of areas that we in the security sector would like to ensure that our people are operating in our well-being. And you know, there are many of these cases in the political circles that are untreated. And as a result, they cause greater havoc and harm in the country. And I think that it's no longer a joke. Who the deputy president, former deputy president is at the moment is no longer a joke. Most of you share TikTok posts of his messages and so forth. You are actually the ones who are encouraging a person who is unwell to continue saying more things that are going to hurt our country. And I think those who are around him should help him get medical treatment, because then there are continuous conversations. Somebody out there may think that he's a serious person when he's not. Na ikundi kete kia thirikari kikumenyekana ya Biriri Cares Group kiwatanirite na ikundi kia Kiguu na njia ni biliongerete musijo wa anati wayo kumenyekana ya Jerusha Mwilaria Children's Home na kuona ni wendo kiri anaba. Kire diunga ikundi bini biorite thirikari kulungika kuingwa kwa Children's Home arapa wete anati wani babatere kwewa utethio. Kulukini baureti antu bawendi bubuya kutethia anayaba. Gikundi kia Biriri Cares irungurua Felicity Nkirote Biriri ukumeria matagite kia mubungu wa Mwekoroja kaunti ya Meru bagwatanite na gikundi gikumenyekana ja Kiguu na njia ne baikinyete kwa Jerusha Mwilaria Children's Home gukenanira nabo na kinya kubonia wendo araba baikire itonto mwanya bya kubaguna. Biriri Cares ni program ye self sponsored na Mheshimiwa Felicity Nkirote Biriri yawe aspirant wa women representative Meru County. Na Biriri Cares ni tathairia muno ne ya na wheelchairs ne sponsor na ni chipu inara ko no batu unganite njara na Biriri Cares kenda ntukoirwa reto ya kulongira na baba Mwilaria Children's Home tombe ukaranira nabo tubae wiregero bo maisha na tuboni ati ibendetwe twina na baba inki muno ana 90% orphans, total orphans. Na ibwaga nonto ba Biriri kweja na timu yewe nonto bo support ya na baba. Magdalene Kangai mumenyeri wa na baba kiweta jamwe jamathina kaingia na baba bakurukagira ontorewe kuromba thirikari kwane gutonyera gutetheria kwinika ngarame ya utungata na kinya pisi ya shukuru ya naja baba. Jama inge itwetha twina challenges school fees itwetha kinya kwikira na nyakorea uteke gintu gitithina guko nonto inja o imagine sabuni box ogitereta na 120 muntu athana pisi ngana ko challenge ra nene wikira na kithomo akoromba bakomba utetheria muno ke school fees inya sibitari twethina muno nonto sibitari cia tutindawa o ikamwana kagure ndawa imagine wiketia na nya batano ntuko imwe. It's also a big challenge for the current tuganirie. Ni aranguruki gikundi giki kirombete antu ba wendi wega kwane bagushimira na gutetheria na jababa bakithaithana kire thirikari kuona bate ukinyana kiroto gia kuinga Children's Home ukinyana mwaka na jwangirejire 32 ya ura bakwendekithia kwithirana baingire bakugunekera uku thwanire rega kenda thirikari yunkumira na itetheria na bana ntu itukona cukuru ni ciotethia na icia obatu bonene muno ntu ana barabatithira baina bethe na baina antu a ko batwi da antu ba wendi bobwega ibatu twithera turi baithe na baina ko ndaromba antu betu kinya my fellow Gensis baraba wichumba ukilukira mami wetu tuombe ko support ma Children's Home antu ya omuntu onde na batu kwithena kyao ke mtoronge especially ana baba therabai ke Children's Home nonto most of them neo fans but na charibo ko maybe bometenja chiono nto bwa
antu mwanya mwanya ndoa katika achiari kana issue zinge so itubati kuyamo nikenda tubatetheria na any other njira ira yonde mbiki kuonekana ndomba kuromba buruburu na wendo bunene tumbe kulweliana ba turi achiari bo na tumbe kwithira twibendera saiti thirikari na twithira twibe ki budget twibaya twikibaya first priority bukatura utongoria buboi bukomba guturita step na irengi na katuture utongoria bwe na maoni ya buroko na mheshimiwa Felicity Nkirote Berere thai ya children's home akela kiana kiripotera Meru TV kuma gikumene gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibaya sana Mutugi wa Kiambi. Na njuri ncheketo ngoretu ni mukariri yetu wo kathera ibamenereti anto baraba wetikiria anabanunu tonye miundene ya miraa na kutua miraa. Kathera wete bo ya kuruba njuri batetikaneiria na kuumia mitwe kwa anto bamwe kuma igembe na rokoona na ana mundene ya miraa akayukiru etalia ria kiwatho. Embe ndo namba wano wikira na mimba. Ana batikinyete kiwango. Nimbi ukatangari kamatete ana ikamatete ale ana barume baitro tomera barara tomrume na mware na tomrume barara la barara na baite kwa kithage na tabakethia to mimba wike ya kana kwa ukatuibo tomatuare ndare totetha na namba wanu abo turetha na namba wanu na kithomo nikangwenda obura antu bembe to antu babo muno angana turu ya mira te mathetho kumia janto waranja luo no tio mia joni margoyo antu bembe wata university ya Kenya cionthe nibo balinda university ya Kenya ikumia ene na o mebuna atu atake thakene kwa bulu antu beto kwa uto wete kaniria mwanka ile kwa kauli mwe ana beto bachoke chukuru nakangwenda obura atire kinyana bakaro to mira no tuwe okethingare komitu ya watu wemwe toka yija mauri kana ende yewo no kwando tonge mwana kono are mwamba ari katuwatire batu totekaniria mira netu ne anto banene muntu kinyethete miaka 18 kuita mbere mira to ana batu mira ringi turi anto twene na to wata na tu na kauli mwe ana bembe ba chukuru na toke akuibwa muntu kubinga manto yau no ndo antore ndebe na ndo baru democracy akaminyo to etawaginya batwe eno ndo kethe namba kwenda kuingitia ri na batu ko ingitia mbalo ya ndo beto na twera ondera akorwa njuri ne lazima ara ntore ne ari chamani ari ntore ne ari akikishia na ubocho ana bantore ke bocho ka chukuru na ke akwetha mwana ntechokete chukuru ndawa mukuru wa awatwe machama ni baungana atibo na kinyaborithi muntu wa watwe na ilavya kivi company ne thirikari amwanjori ana baita chukuru wata kethe ngombe watwa risiti ito chukuru ara wetere tutomba kwethero karintho na ngombe ciaku na ilavya ku au na ana bate kuthoma na utomba kinyoka wa dhabu na mbecha ketho tethomi tutekwenda bou na twetekanire na akuru bare hapo ne machama ni area sub county chionde twetekaniria kuma nende chukuru ekerura wa ugaeta mono mwetho ate chukuru no tutetekeria turethe kwetha twe viongozi ruare ruyo twethe twe viongozi tutiete na kande bwera anto beto thayo ketho tena certificate ya form 4 kinya kioro uteona okwandika wera kioro kana vivi ngotala kinya moja rio kuthika antu uteta moja ara mawa wandikwa utena certificate kankwenda obura thai chukuru secondary likuo no wale mewita secondary lakini technical na chirikuo na ringi biashara thokone ya Agakoromone ni batete bakimenere mheshimiwa Karwitha ura warujoera itikia mubunge kirisi mbunge kia North Imenti nyuma yayo kuthurania marito yo harapa wete bate kwenda urongo na waya mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga na utareri Ankiluke. Aringi biashara thokone ya Agakoromone ni bombite kure guteta ni aria bakuga umwe mwanasiasa ja Karwitha ni ombite batonyera na kujukia marito jao na njirete agirite kwena muntu gwetwa mbitire Karwitha no atuko mwa warning
na igoro na ningirite bamwe betu aja ebe ore na tankuigwa bukwaria mindiene to kwaria mindiene ba utare mindiene twikira to kwaria na karutha ndago tweja na jaturie karutha na tie kumburuka thirikare UDA nethira president no thikirite boga na kindi kithe buthikirite tike kumburuka wa bojaga koromone a president na ringire campaign ajaga koromone ana ingiro chama ni ro reku kaire kabiri baro na ja wengo na makuru jongwa atulombe kura na tukamwa lakini karutha na tie kuja tonye raja no karutha no muone mama tu jonde karutha raja andika antu thokone lifting antu kurukia ngiri thatu na mwanka thaiji antu aba kurigara baturi ina marito jao karutha ari kiri marito jao echo turonera jukia ja twa chore baba gyaki aba jukia ba kira basi nejere aba ne kairundu ni kwa deputy president akwanda kura deputy president wetu kende ki ile kaenda kwa iru karutha proto komburuka kumbe gita weroka karutha tu jukia ja atwa iria tu kia gita jubiri atu kia Nairobi ara ko turia ana ti ko tumira he kuru betu na rugo he kuru batu ko tumiro na marito jao atwira na ara ikirie aba ande kira tiene na muno ichina iketie riziki edre kedirina atu iketie kanaina na choke marieto jetu araka iwezekanavyo ngirone gaki demokari wa koromone pendagia serious na open ya market atu ginto kirage uturigaria mono ndene ga koromone tutukumetha ga koromone kakaraere ijere no nto batu twaja turande kwa marieto aja turaja na namba cia ibande turaja na marieto na namba cia thimo turetera weta wa kindeke last week in part 1 turewa ntobeto mo marigiti ba weta wa kindeke echo Monday turewa bange ba weta wa kindeke marieto aje turi tukwanda kumeina abo ikerie no ntoinya kurubara baandekerwe na ndaka ayuthi na koro abo tata naru abaroria marieto jaore ikura twaringa ajo kaina twetere ajo batu turenda kuria karwetha atere no ndene Meru County kendeja kwethirwa we no akandika antu barabageta tote kwenda political brokers bakoyokia marieto janto bageta baja tume bakanenkerwa mbecha bakaria baturira thirikari atiri itumegwete mbaru nayo ri netugwete netha tutugwatari 2027 tukaba makira ibwega batu turina 2 term ende yaomba kutha 2 term wetu kuina batu turina nyote wo wije na aturi atugukuromba twikiraga atiri ketho no kumena no kwenda kura kairi na threat kana intimidation just come to us, talk to us properly no tuire uro kwenda tigo tutumira political broker Tamuton re mwana biashara wa koromone na ndungamirete sector ya watermelon na batu itweterwe marietwa tukaria atongeria na turaeja na marietwa turajokia marietwa ya wana biashara wenzetu ende tutije na marietwa jau jaikirwe no tunara twa promise tugeta tutetire ende woni ndengenda kugo ntu bomwe sisi wana biashara wa koromone ituendene sana na itwethera ngwataniro emwe konde ngiromba Madam Karwetha usivuruge amani ya wana biashara wa koromone no nturiro kujukia bamwe ugaikia bange ugatiga wana biashara bakanjiriria kurobe bongwa na tote kwenda ou ko batu tukwenda amani yetu erimeni na wendo kwetu burimeni ya wana biashara twethere twendene ora twethera twendene na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV na tutana mbere na nteto cietu bamwe banduke mbede kuma Nkobo Southimenti ne bamenerete mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti no ntubo tongorio bwawe ba urongo na kinya no ntubo koya na ngusia ndene kia na banda kantereu na raba wete kwa miaka 3 ari otongorie ne hotemerandera thidi ya ukiria nduke mbede mandikweto wa nteto defu agituma no ina ripoti nabo bamwe banduke mbethe kuma muchijo munene jwa Nkobo ireri Southimenti ni baumirite na gwita nambere kumeneria mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti ni areba kiaria na metha ya nteto ya Meru TV nduke mbethe niorotithiritie kiara mujumbe wa mwana nkatha yawe nabo ni nyuma ya nkatha ya mujumbe kuoneka gitethaia antu babethi na ngucha ndene wamwe na pandi kireana bari nindi amenyari betu babati gwikira panti nindi amenyari betu bariungairwe ni ageni bamweri kila manthi Daktari within those 3 years ne utamenya manto jau na bonge onto no ramenyire ri utithiuruke Southimenti yonthe ndi ugo we mujumbe wetu antu akweja wetu nenkanaira o muntu pandi na panti na boxa
ikwarea mswanda jwaria umbunge jwa gutuma panti chene kwa bei jwa gutuma pandi chena mabei ende urauga ichitie nande wenda gwitithia interview kenda tore moibio weja guto confuse otonenkera biotheri na tote kuthura itomei no kuja Southimenti watu convince rio twira atiri empowerment cia kawira cia gutwa ng'ombe na cia gutwa makobokobo agutumira mbeca cia tubuthuku na ndi kiuria kiria ndi nakio thaiji empowerment iro uronere otwe uronere otija na ng'ombe ja kawira Mwangaza utija na makobokobo ja kawira Mwangaza wona ugatwa panti na boxa na ndiri ugwiri ogutumira mbeca ihubwega kana ogutumira boe na ndi Shandra kato kwiriojo ugwe no bati gwetero njori ncheke ndene Southimenti nonto gekemero gietu kira tuije ito kurigara ne atia ugatuma mwekuroku aretere nthaka boxa mantu ja wijarigaretie na no bati kurirwa ndenge na mbuge warega kuguthurania nthaka cia Southimenti uturetera ndegwa umenye tukara ndegwa ni araba kuga mujumbe uu mirandi iria athingiri kura thithia na aremi kumithithia na nikio gitumi nandi ethirite akibainga metho na mirandi iria tibatere kwithira kithithwa ni muntu wa kirasi kia mujumbe na Sandra katukwire bungi bumwe bamuthia ugwe utegete wona batwe mwankira utukinyete ugatu convince ana tumantu tunini nyume mianke ethatu yonthe utakinya guko mianke ethatu utamenya anto ibathiretie boxa utamenya ari bathi kwa fund band thaiji nyume mianke ethatu ri iyo ugona ndi wona wije uturetere pandi uturetere boxa otonya twiririe ikitie mantu ja gututhithiria factory ndene Southimenti ndene factory ya marigo na mwanka thai kuma gutonya mbunge na mianke ethatu gutigitu tuigwa riritie mbica cia watu tumairo ibandi ndinyoro wa mami mbunge muntu na agurire tutije atwirie kagurie kura ire ibwega muno ituonere na agurire na ntugatuguraira kura ende this time round itomenya kura cietu tukaringa bwega na mbechi tukuigwa no kubanga kuja guturumia ground-ini ibwega ije nacio na itucieterete na ntu cietu tukara itaxi yetu na itaxi cia ira wengira cio gachagua okurukia finance bill icio tugetera turie na tutiogukira twikwira na ugui one time tukenda barabara tukenda cibitari cietu ithithwa njira cietu nkubura ithuki njira cietu ciotonyanie na ure ithuki na barabara icio nthi ciaku itujie nacio no government ugatwaira gicha county government twikwira atiri ugochandira kimweti after kuringira finance bill after kuimpeach Gachagua after kuenga mama ndene Southimenti agituretera ng'ombe agituretera makobe agituretera mirengetu na matireci agatuthomithiria ana betu wona usponse wenge mama ukawira Mwangaza bwe bakenda bwe 10 ni ate mujumbe ujo no mwo bara batethira bakiringirwa kura mwaka jwa 2020 na mugwanja na ariuga atiri twendere kumuthura tukamuthura atia batu tututhura kairi na twakwire nya twatirimana na ugo mbarotine ukana 6 cia rukiri riu tue Sandra kabu katurekere bururu nonto buntu amuthurire na kwenda no tegu aturuthira katiga atwaia aito furata na mbesa anga magana jaire anga mbi tuote kwenda magana jaire riu turenda muntu wa maendeleo ugo tukwira ndene Southimenti atugweterete tukwania na tutegwetekania no tongeria bwaku ugwenda gitari Sandra Kimweti na ko anete turugi one time utokwenda kuthigeria batu tutiriti kiwango kiu na round yeje ugo nyoga atinda gukinya mbarotine no ntwathu kwaneti already nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam na karibado njuruma wa ndini akirwa na riburi nibagunikite na utethio bwa kwenjwa kwa miberethi yawekira roi kuruma kirima ingi moria urano kumereria mata hitike MCA wa ndini akirwa nari bakiaria akaripa bagwete ni barite thina kwa miaka 15 araba sokete nkatho cia mwanya kirimu siasa o na bakiaria moria na rombete atongoria kuritaira karingwe riraba bathura antu akubateaniria mwandiki wetu wa Nteto Mwendo Laiboni nawe kira kirore
Akaribando nyoro manere wandini akerwe na ribore batumbite kwithania kuwirwa kuo na ni nyuma ya kuguneka no tethio bokwenja mutaro yoru yura yweterete yuri mpanga kwa kaita karaja aroro kumereria matagiti kia MCA wakerwe na rima inge moria chumiritie no batethia bakiwa bari na miaka 15 na rweru na batono tethio kuma kiri mutongerie kinyore ko inge moria uri oraciumirie ja guntu guku mbere ema itukumucokeria nkatho nontu ituragwirirwe nkurukie jau nontu narajukirie tagaria ringi ria gututethia nontu ba gutucwira ka tractor ga kati nikenda gakomba gututwaria kwenja mutaro itonjo enjete kuma kioski ne mwaka na ndi au tukinyite au agutugwate kwina maiga mono na natwenjirite turombi kura mono tukiro tugekiro ruji tweja ekuru bae wa itangi ende itangi biria twirigaira mbura yaura ekuru betu bakaira mitungi kaire bakena mamuro indarire na mwesimu mworia ndiramwira mworia njuone mathina jara twina jo gukwa kugura kamunda irieji unture na munandi jojo kurithia mworia na thikirire mono na areja yayo ntukwena arua itukuona nandi na twete character na inkora mamurungu mono Mr. Moria eta na meyo ojo no murungu rojo akamurikana ona reto nyumewe rojo rura sapa unde njire ntina kireru na monka na rwa ntaru kunde nyantu kwimwe na monka like ijina ne ndage witikyo ndombo runywa ukurukira maingi nonto asima ombona tiba bainge muno nawe akiaria moria noretia tongeria kulikana karikaita karaba baringera kura akiweta ndonyoro mayemo ya ntura iriti nyuma kiremirandi ya weti na mbere bonene inde jire ndiongite nture neji bitimu kurumonji wantureji wantukieto ito kinoti na inda stukire muno ndikuona kuinjira kuma urubura eja no kuri antu batona tinga ekinja barabara no raji atemero igidala miunda itawa tukwaria twaraniria na atongeria baba chiarende bambira kwina rujuro sefa ma father ruikire na 15 years miaka 15 ethiri lakini batombo runja rukinyanira twaria na muntu otinga ambira kutisho ni ethari mwe na ndona imbeja kidogo sana kweli atukwithwa twina priority upside down beje icho ndekuona tukenyangia unanya cha kumathira tu no chije antu igaita ngugije yongozi batano bakeja aja uyu ntuku within mweri umwe antu babethwa bainywa ruji kuuna ndi ne ombijite aja mbijira na arua kubenjira aja no twade kwina changamoto muno ne kwina maiga bangi beta bere nale bakwiba kwinya na njara kenda tuona ruji rukinya tangine bambirie kunywa ruji embuge atiri kuntu guku ke yotaka muthetu ya naja muthetu ijo muno na gintu kia kiurite aja ni ruji aja gukeja tu bo muni ekirikira kitu ni around milioni 3 serikali akaunti kia ya nture onde ithima bitano peke yake aya kuthogo kwa kana ni ero Israel na yakabo boteania kariba bakerekia inkoromba mono batwe atongeria bara twathurire ukea kwithwa bomba miaka iu etigere iri ibeje batutethie na nikenda kinya na ungi mweshimiwa uju utikie na kia gututethia kinya bo baciumi ora bakomba gututethia tumbe gwita na mbere na tumbe okara bwega tutegere ni moria 2027 tumunenkere kura untu ro tuthitheria guteke tumunenkerete twamunenkera ikuonania tuthitheria nkuruki na ninge nkiraga kinya bau bangi twathurire kinya bo onto bakeja gutwika ara kaire beturombaga kinya bo ibatege sampu beje batuthitheria no bungi mutongeria ni mathithio nontu ukeja utegera bara bonda tutwire kuthura katupromisa wa promise urongo kwa tutegeni muntu na mathithio na muntu ule ukomba gutwikia ara kubaterie kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni
Ibwa mwendo la iboni na nyuma ya Meru TV kumulika thina imwe cia maskuru kesi mbunge kia Tharaka nendi seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na aliongete skuru ya Karande Primary kona ya thina irari toba okulokera na wika wira nebo kubakira irasi biele kuloki Gataya na auriti akari witana mbere kwa tambaro thirikari ya Kenya Kwanza. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Julius Mwenda Gataya nekirite wira ne kuthirekerira TBR bila biombete kwethera biekara kwa gita bitathirekerite gwaka ndene ya cukuru ya primary ya Karande gikinya mweri wa 10 mwankani ujo na wikuthingatĩria ndionga yake kuriongera cukuru ira cia murikiri metha ya ndeto ya Meru TV kwethera rito bethomera ntagani ndene ya gicigo munge kia Tharaka. Seneta kwa gutukoreko kashiko bya Mutharaka ikitho so network yingi yontherete na kithomo irundi X na nkuona Karande kompari zaidi utie mbare na mbuchokere nkatho no tubokinya kwa effort yenu no tuwere yonthe kwegwa gwira ya chiari teti wira ya chiari yo sirikazi yenu hiyo ubire mundine na kwa kuibera kirazi ende wengu kuimbera na kila gento mabati mbao kila gento mumange tutafanya yote mpaka iishe. That is why I'm here mundi. So Mwangangi hiyo darasa wachana wazazi hiyo nitakusaidia. Nonto naigwena na mono atipoka kwa kuweka mabati ara ati yumbanjiri miangere kwenu tukuruta were tafadhali. Ocho wete ari bantoka nari mwara kithwani kia joka Gataya kethere cukuru ne tibateri kuraitherwa nonto kuri batengere tokigina gia wakama cukuru na mwana ari na gioto gia kuthomera bantwega emunde gutire muntaro ndo nkare embu cukuru cia rugorwa awena kwenda kwira mwana ake cukuru Tharaka constituency mutie muntaro nkare kuma chuka awena leta mwana ake Tharaka constituency gutire muntu kuma mitongo kana tigania awena leta mwana ake Tharaka kwe webuye twatio twetaya so environment ya cukuru ya ikwere bankuru kia mo so leo kuyokethera mwana akithomega kirasi itakira kirasi kyo kabuni komba kuya mikogo ya koka kamamera mwana kamutura ndothia kamutura metho arabwende ukera mwalimu akire ati atigatangaza atagaza kera ngo gakara kamwalimu akairasi mwalimu wakairasi na cheri bakairasi mwakira leo na thirikari na mbechege data erutete mbecha na ikanengera muntu muna no ntugutia mutatena muri wa ngoro wa munengera 2022 seneta ina wira yake, mjumbe ina wira yake, mwenyewe ina wira yake, MCA ina wira yake. Kila mtu afanya kazi yake. Ando hapa tuna mobisi na kuma atonga goti angima ndio, angima pia angima direct makithomo batina na magoti yangu. Utie muntu kinya na Karande. Utie muntu kinya kabanga. Pakatina badi yorokete muntu tu ata mshara wa mana. Ibande kitari bote kwa Karande kurwana mathoma gira behoni. Gataya kemeneria na kuthomia murengo one time akiuga ndani ya Tharaka Nithi akari barungi na utongoria bwa Kenya Kwanza mutongoria Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki na gutire no mokathukana na utongoria bobo tuira muregwa Ruto karomba kura zugoi muregwa karomba kura kwao kana muntende Kithure Kindiki tine na akabera tafadhali nchapotini aturaugire gutie mukombe kama Tharaka bantu mwana wakua rugera ngomango aterende Kithure bena Ruto ara tuchoke tu Ruto tio kwenda leo kura Ruto akatike Kithure kura tueba wono manderio ene mtu akwera ngaruto wanu tamu gijuka kaya so tio turaugire turenda tutam turenda mbio meato chana na thirikari Ruto au no tuli no to tuata igerekia pamwanya mjumbe makoro wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindio mbete kwetherwa akarire kionto takeke akiwa kerutera gutongoria tutam movement ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi akimeneria mutongoria wa Kalonzo Musyoka no ntuba kwetherwa akiwa komba kwetherwa kerionga guntu guku araugite kumomba kwetherwa kithongero utongoria ni gutieka kaunti ya Tharaka Nithi kunikete na kikumania nwe kwa maana fununu kimeketo diete ndoa yekwe mtu wete yuko na kiama wetu waipa shetani ashi ya Kalonzo Musyoka Kalonzo ategia mtu nandi na ntano ne tundara kinyera orega shagu era ore tara ruo ya Tharaka bora egwe mtu
karibu miaka bote. Bwana mmoja mbele yake huko. Bwana haya kwa mwana shetani ashi. Ashakuwa kwa mwana shetani ashi. William Samoei to round 2 kwa kelekea ngongere round 2 kenya tata nito makarogu wako na kalidi ngo to kodioroka na tuta movement wako vito toka tuta ndio wale ngoro kaya goko na kachalwa ya achokere ara to chewe tuta kala kalidi alancho baba choyemi ara tuta ngara kali na palipo kirogu na poto kwa tara rogu tuta titam Magetiga munga kabara kanke ripotera Meru TV ritoka mbitandegara waiguna bikibiki kuma kithirwo na cio mbunge ka Central Imenti ni baumirite na kuri mubunge wo Kilima Ngushine kubathondekera barabara. Ebra mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga autariria. Etithia babunda ndene kithirone Central Imenti ni bombete kwitho bakiraramika nundu bwa mujumbe wao uria bakuga ne abatejanirie njira irathukanga na nande baina mathina ja maingi na amwe na bou ne bakumuria ombe kwithirwa kibathondekera barabara Kilima Kilima na turenda ayububu koma rieta mbeta Brian Kimathi na twangukira undenda aretembe achieto cha license ato aereria to itambecha na tute baruga na to na enkere baruga Kilima Ngushine ito itere mbecha na imbite ndio umwe nyatha inkenda ambita information ya ko oranda itere mbecha na to retere mbecha achieto cha license tute kwenda license chiawe bombere mbita wandani kuma Githongo turi antu ba Central Imenti batu atuthuri mujumbe wetu Kilima Ngushine no ntutu gutura kumwinira akure to kumwira twenjire njira akure imithando ko yumite njire nande batu to kwira atiri mujumbe wetu to kunoga isarakasi ciaku na handi ciaku cioro nande to kwira batu tutumba gwitikia na turiuga nande turenda guchwa Ayubu bundi no gako no nto Ayubu bundi no egitumi to mwenda wataga mukiri Ayubu bundi no uretete university na Central Imenti Ayubu bundi no uretete technical ndene Central Imenti mebukando tokera ni Ayubu bundi na makandania na kawa bione bire tukoni bya Ayubu bundi na nikyo gituma tukuwa gitumi tukuwa Central Imenti yothe turienda na nande batu turira Kilima atiri Ayubu bundi tekauga akondo nonto wawe kya kunenkanira Ayubu bundi arenda nonto kwe matunda tukuona zai na Kilima hogono Kilima hogo idoka wa wino Kitanjira ri ne jambro kore karabati chinge ne chionde roje iretira na kaburo si chadirere no ya nyake atugitire kiani kigetu mbeta wanjanero nkunju nsambe Meru na oni takankeni mono nonto bwa barabara icietu rukiri ngukama bikibiki oni mpanite gwakwa ndathuka akwinya nteka nkano na oni ntakena mono ibarabara iu tukona iguchenja bikibiki bearing tukona gukamata guchenja bikibiki shoko thai nyanda umakothamba ngokali jakatheru wataka mtote kanugo jati thamba mutundi jore jo brown no ntubatiri na ndi tafadhali mheshimiwa barabara icio tutegere barabara egwitia muruge ni gutetera mono imari nyake utira mire ora mini enjukire yengi akwina mandenge bwa ibwande kagoma rami rejera tigirwa ara tafadhali tukoroma kwa heshima kubwa tafadhali tutegero njireu na tukaleta shukrani Kilima na turenda Ayubu na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndi nene ya Central Imenti Meru TV.
Na riboti ni yetu akanyaka kono kakambi kemiruke anini na Mary Mata insokerete na nteto cia miseto.